I have some small video for you. Let's watch this video, and I have some comments to comment this video. Let's watch it. Hanano. Yes. EOCO so mama ni bail on ni yire ni nyina 80 million Ghana cedis. Yes. Unim say EOCO 2025 wo mo budget nuru 80 million. Hey! Ayo mama. Sakunet Abronye. Tio ayada institution wo budget nuru 80 million. No binya asemba ha o man bail a o se ni bail condition ni 80 million. Ni asi no. Hey! Me yaji mani so. Ayo me menchira me mfa me ma mo show document ni nchira. No, that be not so they be you are factual. Ni asi no obia ono ne se wo mo obi bail. Ye ma sign with justification 80 million Ghana cedis no. Budget abandi ama EOCO 75 million Ghana cedis. Breaking news we wo no. Obia o budget 75 million no. What's the accused person? And a suspect who money pay 80 million justification mara. What am I on fantasy name? Na chama. Yapon. Unima ye ba. Ye nyame adom na NPP baba ka on. Ye chewa. NDC ni bia ye bechi ni bia so kofa Yesu cross na ba. See that God. Yesu cross na ye born memudua wo. Be bia wo bia so mo kofa ba. And on bako akosene. Ye bail. Na dabi. And this ye bad on bako akosene. No answer tietia. Aha. Daniel ye dini jina jatabu. Sa Daniel no. Mon kofa na bra. Ono na mesa. God have mercy upon us. Ye mpe Daniel bia. Daniel na. Ojina jatabu ma jatanti ma nwene no. Ono meye surety. Omo ye ba ye nkata for 50 million bra Daniel na ojina jatabu ni mu no jatanti ma nwe no ono kwa ko fa na bi o se bia e so on se obesan asani ama obe dabi ono na mesan uber ma okay ono na so obesan okay surety se ye ka se surety a ye gi e Daniel na okojina jatabu mu no ko fa na bra no mesan ma We de uye pa ka say ahaje nipa busuani bia begina ma ye nyi ye de Daniel obi obenya asem bia Daniel 2028 2029 Ghana be ye de unya asem ba ye mo 50 million ye mo ebia na dan uni bi na mo nkofa nipa bra nipa no so no ye pe Daniel ojina jatabu no no enu ni asem omesani bail man ye omesani bail man ko ye no obi ania ye da Yes, I have video. Yes, I have. Just a minute. Let's watch the video. Just a minute. Hanano. Yes. EOCO so mama ni bail on ni yire ni nyina 80 million Ghana cedis. Yes. Unim say EOCO 2025 wo mo budget nuru 80 million. Ayo mama. Sakunet Abronye. Tio ayada institution wo budget nuru 80 million. No binya asemba ha o man bail a o se ni bail condition ni 80 million. Ni asi no. Ayo me menchira me mfa me ma mo show document ni nchira. No, that be not so they be you are factual. Ni asi no obia ono ne se wo mo obi bail. Ye ma sign with justification 80 million Ghana cedis no. Budget abandi ama EOCO 75 million Ghana cedis. Breaking news we wo no. Oh, budget 75 million no. What's the accused person? And a suspect who money pay 80 million justification mara. What am I on fantasy name? Na chama. Yapon. Unima ye ba. Ye nyame adom na NPP baba ka on. Ye chewa. NDC ni bia ye bechi ni bia so kofa Yesu cross na ba. Yesu cross na ye born memudua wo. Be bia wo bia so mo kofa ba. And on bako akosene. Ye bail. Na dabi. And this ye bad on bako akosene. No answer tietia. Aha. Daniel ye dini jina jatabu. Sa Daniel no. Mon kofa na bra. Ono na mesa. Ye mpe Daniel bia. Daniel na. Ojina jatabu ma jatanti ma nwene no. Ono meye surety.
Omo yeba ye nkate for 50 million bra Daniel na ogina jatabuo ni mu no jatanti manwe no ono kwa ko na baby osebia I saw on say asani ama obe dabi ono na mesan ube ma okay ono na so besan okay surety se ye ka se surety a ye gi e Daniel na okogina jatabuo mu ko fa na bra no mesan ma a haije nipa busuani bia begina ma ye nyi ye de Daniel obi obenya asem bia Daniel 2028 2029 Ghana be ye de onya asem ba ye mo 50 million ye mo e bia na dan uni bi na mo nkofa nipa bra nipa no so no ye pe Daniel o jina jatabuo no no enu ni asem o mesa ni bill man o mesa ni bill man ko you see how the season